Niki kibaye se kandi kugira ngo kapitene wa ekipe ya APR Football Club yinjire ku rutonde rw'abagomba kuyisokamo mu mpera z'iyi season muri bihe bya transfer? Umukinnyi wayikoreye igihe kirekire akayikorera ameze nk'abo twita abareyo servant mu bihe bya transfer, cyangwa se abantu baba baritwaye neza mu bihe bitandukanye bakinira ekipe. Byagenze bite ngo ekipe ya Rayon Sport itandukanye n'abakinnyi bangana uko mwumvise uyu munsi benshi muri bo bakaba bari kwerekeza muri APR Football Club? Undi mukinnyi mushya asinyiye ekipe ya APR avuye muri Rayon, uwo ninde? Ibyo byose tugiye kubigarukaho. Ekipe ya APR Football Club nyuma yo kwiruka ku mutoza ukomeye witwa Malulu bikarangira byanze, haravugwa undi wakoze udushya dukomeye muri East Africa, uwo ninde? Hamwe n'andi makuru menshi avugwa mu Rwanda ndetse n'i Burayi, reka twinjire mu byitwa transfer mill cyangwa se igihe kibabyaza transfer bikuvugwa ina mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Nge nitwe Eric Rukundo, reka nkwikaze ubundi tuganire kuri za transfer ndetse na zandani muri Murera ndetse no muri Nyamukandagira, abatoza bari kuza ndetse n'abakinnyi, umucyo washyizwe ku bagomba kwinjira muri Rayon Sport hagati y'abagiye bavugwa bagomba gusimbura Muherekeve we ku kigero hafi 100% ugomba gusohoka muri ekipe ya Rayon Sport. Reka tubiganireho. Nyuma yo gukatisha tike yo kwerekeza mu mikino ya CAF Champions League, ekipe ya APR Football Club yafashe umwanzuro ukomeye wo kuzana abakinnyi bakomeye bagomba kuzayifasha muri imikino yitabirwa n'amayikipe yabaye aya mbere iwayo ina muri Afrika. Bamwe muri bo hari abakinnyi ba Rayon Sport yamaze kwibikaho, ubwo ndavuga abarimo Iragwa Haji wamaze kuyisinyira kuri miliyoni 20 z'amanyarwanda. Ubu akaba ari umukinnyi wa ekipe ya APR Football Club, umukinnyi ukina satira wigaragaje muri ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi Stars. Uyu n'umukinnyi wa ekipe ya APR Football Club wayizemo avuye muri Rayon Sport. Undi ukomeye utaravuzweho igihe kirekire nyuma ya Haji, undi mureyo agomba kwerekeza muri APR. Ndabwita umureyo kuko uyu mwaka wose washize akinira ekipe ya Rayon Sport ni nimero 3 wavuga uri mu bambere mu Rwanda, nyuma yuko uwitwa Claude akinira ekipe ya APR Football Club ubu nawe yagiye ku rutonde rw'abagomba kwisokamo. Bite by'ugusoka kwa Claude, bite by'ukwinjira kwa Bugingo Hakim, ba nimero 3 beza u Rwanda rufite uyu munsi. Uwitwa Bugingo Hakim ubundi nyuma yuko asa nkaho yasoje ibye na ekipe ya Rayon Sport, yagiye ku rutonde rw'abakinnyi bagomba kwinjira muri APR Football Club biturutse kuki ko APR yari sanzwe ifite kapiteni wayo ukina neza haba muri ekipe y'igihugu Amavubi ndetse no muri APR. Uyu witwa Niyomugabo Claude nyuma yo gushakwa n'amakipe yo muri East Africa, by'umwihariko ekipe ikomeye cyane yo mu gihugu cya Tanzania yitwa Azam, yasaze yasizo ishaka kwibukaho uyu mugabo wigaragaje neza muri iyi sezo, akaba ari no kwitwara neza muri ekipe y'igihugu Amavubi. Ubu Azam iteretse ibifurumba by'amafaranga imbere ya ekipe ya APR, barashaka kwibukaho kapiteni wabo witwa Niyomugabo Claude. Ibyo rero byatumye n'ubundi APR yari sanzwe ifite umugambi wo kwibikaho Bugingo Hakim mu rwego rwo kugira ngo igire abadubreri cyangwa se abakinnyi babiri ku mwanya umwe bakomeye bahatana mu rwego rwo kuzitabira amarushanwa akomeye yo ku rwego rwo hejuru ya CAF Champions League. Uyu mugabo rero witwa Bugingo Hakim yagombaga kwinjira muri APR kuri miliyoni 20, ariko nyuma yo kumenya makuru ko ekipe ya Azam yo mu gihugu cya Tanzania ishaka kwibikaho uyu Claude yamaze kuba azamura ibiciro, aravuga ati mwaba general mwe muri APR Football Club mugomba kongeraho miliyoni 5 mukama 25 kugira ngo mbashe kubasinyira amasezerano. Uyu nawe yahise ajya ku rutonde rw'abagomba kwinjiramo, kuko nyine birumvikana byanga bikonda APR Football Club igomba kugira abakinnyi bakomeye bakina inyuma, bakina umupira ugezweho modern football, bazi kudefanda ariko bakagira n'uruhare mu gukinana n'abakina imbere. Ibyo byombi rero uwitwa Bugingo Hakim yarabigaragaje muri iyi season dusoje muri ekipe ya Rayon Sport. Ni umukandida mwiza kuri uyu mwanya. Ibiganiro bigeze kure rero birarimbanije, abajyanama batandukanye bahinama ekipe ya APR mu bijyanye na transfer, barimo baravuga ko miliyoni 5 yongeyeho kuri 20 bagomba kuzitanga bakamwibika. Usibyo gusa bivugwa muri ekipe yitwa Nyamukandagira, ikindi wamenya nuko wahoze ari umutoza wa ekipe Young Africans wayifashije kwegukana igikombe akageza no mu matsinda ya CAF Champions League, akayigeza
no matsinda ya CAF Champions League ubu niwe uri kuvugwa muri ekipe ya APR Football Club. Iyi ekipe yirukanse nyuma y'umutoza mwumvishije w'umwarabu ukomeye cyane wakinnye imikino y'igikombe cy'isi akageza kuri ama ekipe akomeye arimo Petro de Rwanda bagatwarana igikombe cya CAF Champions League, akitabira imikino myinshi ikomeye. Nyuma yo kubaca amafaranga menshi cyane bafashe umwanzuro wo kumureka batangira kuganira n'umutoza watoje ekipe ya Young Africans akayifasha kugera mu matsinda ya CAF Champions League. Ari kubaca amafaranga agera kuri miliyoni 58 ari kumwe n'ikipe ye y'abatoza bungirije, ariko APR ikagarukira muri miliyoni 40. Ibiganiro birarimbanije, ariko amahirwe menshi nuko uyu mugabo umenyereye umupira wo mu karere wageze ndetse no ku rwego rusa nkaho ruri hejuru mu karere mu mikino ya CAF Champions League. Murabizi ko amakipe yo muri Tanzania Simba ndetse na Yanga yazamuye urwego muri iyi myaka yasize cyane ekipe z'iwacu mu Rwanda. Uyu ni umukandida mwiza rero waza gufasha ekipe muri development ndetse no mu kubaka ubushongore n'ubukaka bishobora kubafasha kugera kure mu mikino nyafrika nkuko ekipe ya APR Football Club yamenye ibyifuza. Muri Murera ku munsi wo kwa gatanu habaga inama ikomeye yahurijemo abantu batandukanye bakomeye muri ekipe ya Rayon Sport. Yafatiwemo imyanzuro yo kuba hashakwa uburyo hakusanywa amafaranga ahagije bakabasha kwitabira isoko, dore ko ubukungu butari buhagaze neza. Bimwe mu byo wamenya aho amafaranga yo gusinyisha abakinnyi bakomeye barimo mu mediateur ugomba gusimbura Muhire Keve, barimo umurundi mwabonye wasinye muri iyi weekend asinyira ekipe ya Rayon. Nta handi nuko bose bakoze icyitwa amafamiye akomeye, arimo abayobozi bakomeye muri Rayon Sport, abakire bagiye bayiyobora. Ubu ngubu amafaranga agera kuri miliyoni 150 ku 130 agomba gukusanywa avuye muri Skol ndetse no muri amafamiye bakabasha kwibikaho abakinnyi bakomeye, dore ko iyi ekipe ifite umugambi ukomeye wo kuzitwara neza muri shampiyona y'umwaka utaha ndetse no kwitwara neza mu marushanwa ya CAF Confederations Cup agomba kwitabira. Tuvuye mu Rwanda gato nyemera dusimbukire i Burayi umenye ibibyutse bivugwa muri iki gitondo. Ibintu birakomeye cyane, imiriri kwaka ama ekipe ari kwibika abakinnyi bakomeye mu rwego rwo kwiyubaka kugira ngo season zitaha azitware neza. Ekipe yitwa Liverpool ubu ngo yiteguye gutanga amahera cyangwa se amafaranga angana na miliyoni 118 y'amapaundi mu mediateur ukomeye bagomba gukora muri ikipe ya Bayer Leverkusen w'imyaka 22 yitwa Florian Wirtz, mu gihe ekipe ya Everton yo yifuza umukinnyi wo hagati w'umwongereza witwa Jack Grealish w'imyaka 29 asanzwe akinira ekipe ya Manchester City. Muramuzi cyane, ariko yagiye azongwa n'imvune ntiyabashije gutanga umusaruro uhagije kuri ekipe ya Man City usanzwe nahembwa amafaranga menshi. Uyu rero ekipe ya Everton iramushaka cyane mu gihe ngo yaba agabanyije umushahara. Real Madrid The Kings ngiye kugerageza uko ishoboye kose irebe ko yakwibikaho umunya Espagne witwa Martin Zubimendi w'imyaka 26 yaraye atsinze igitego cyiza cyane mu mikino wa nyuma wazaga ekipe ya Portugal ndetse na ekipe ya Espagne mu mikino ya UEFA Nations League. Uyu mukinnyi ekipe ya Arsenal imaze igihe imwirukankaho inyuma ishaka kuba yamwishyura, ariko ekipe ya Real Madrid nayo yamaze kuba yinjira muri dosiye irashaka kumwibikaho. Ese ko Real Madrid bijemo Arsenal iraza kurusyaho? Reka tubitega amaso. Arsenal iravugwa kandi ko yamaze kuba yumvikana na ekipe yo mu Budage yitwa RB Leipzig ku mukinnyi w'umuhanga cyane w'umunya-Slovenia witwa Benjamin Sesko w'imyaka 22 ategerejwe mu biganiro kugira ngo iyi ekipe ibashe kumwibikaho kuko iramukeneye cyane mu rwego rw'ubusatirizi. Undi mwataka witwa Hashmush Hojland utaritwaye neza muri uyu mwaka akeneye ekipe ya Manchester United, ni umukinnyi w'umunya Denmark kwa Eriksen nyine w'imyaka 22. Ubu ngubu rero nyuma yuko muri weekend yakinaga imikino yaganiriye n'ikinyamakuru cyitwa Talk Sport akibwira ko akeneye kuguma muri Manchester United, gusa ekipe ya Inter de Milan iri kumugendaho runono. Mu mwibutse ko yaje n'ubundi avuye mu Butaliyani yaritwaraga neza. Ekipe ya Inter de Milan imuri inyuma irashaka kumwibikaho, ariko we yatangarije abanyamakuru ko yifuza kuguma muri ekipe ya Manchester United nubwo iyi ekipe yagaragaje ko ikeneye kwibika abata
abataka mu rwego rwo kuzamura ubusatirizi bwabo. Uwitwa Myles Lewis Kelly ni umukinnyi wa ekipe ya Arsenal w'imyaka 18 yigaragaje neza mu mikino iyi ekipe yakinnye haba muri Premier League ndetse no muri UEFA Champions League. Ngubu yiteguye kongera amasezerano na ekipe ya Arsenal nubwo ekipe ya Real Madrid imwifuza cyane. Nkuko ikinyamakuru Football Insider gisanzwe kizwiho gutangaza amakuru za transfer Burayi kibitangaza, Borussia Dortmund yahakanye ko yafata miliyoni 35 z'amayero ziri gutangwa na ekipe ya Chelsea ku mukinnyi wayo ku ruhande w'umwongereza witwa Jamie Gittens w'imyaka 20. Ese ekipe ya Chelsea iraza kuzirenza 35 ngo yibikeho Gittens umukinnyi w'umuhanga cyane w'umwongereza cyangwa se birarangirira aho ngaho? Iyi ekipe ya Dortmund ivuga ko imwifuzaho miliyoni hagati ya 50 na 60 z'amayero kugira ngo ibashe kumwibika nkuko ikinyamakuru Sky Sport cyo mu gihugu cy'Ubwongereza kibitangaza. Ekipe ya Chelsea kandi ngo yiteguye kwishyura amafaranga menshi cyane agera kuri 15 z'amayero ekipe ya AC Milan kugira ngo yibikeho umuzamu wayo w'umufaransa witwa Mike Menya wigaragaje imbere mu Butaliyani ndetse no muri ekipe y'igihugu y'Ubufaransa, dore ko yanigaragaje ku mugoroba ubwo batsindaga ekipe y'Abadage bakegukana umwanya wa gatatu mikino ya UEFA Nations League. Mike Menya haraza kwerekeza muri Arsenal. Ikinyamakuru Sky Sports cyavuze ko miliyoni 15 z'amayero arizo ekipe ya Chelsea iteguye gutanga kuri umuzamu myaka 29 kugira ngo imwibikeho. Umukinnyi w'inyuma ukinira Verona yitwa Diego Coppola w'imyaka 21 ngo yiteguye kujya muri ekipe ya Bournemouth kugira ngo ajye kuyifasha nk'uko ikinyamakuru Football Insider kibivuga. Naho indi transfer yavuzwe cyane niyo Munyanigeria umaze igihe agera inaha mu Rwanda, umwataka ukomeye w'ijigo witwa Victor Osimhen. Uyu yanze amasezerano yarafite agaciro ka miliyoni 30 z'amayero ku mwaka yari yemewe na ekipe ya Al Hilal yo mu gihugu cya Arabia Saudite. Iyi ekipe yari yemeye kwishyura miliyoni 74 z'amayero ekipe ya Napoli, dore ko uyu mukinnyi imyaka 26 ari intizanyo mu gihugu cya Turukiya muri Galatasaray, ariko mu byukuri asanzwe ari umukinnyi wa Napoli. Rero Al Hilal yanze ko uyu witwa Victor Osimhen yanze amafaranga yayo kugira ngo abe yayerekezamo nkuko ikinyamakuru Football Italia kibitangaza. Umukinnyi wo ku ruhande wa Manchester United w'umwongereza witwa Jadon Sancho imyaka 25 numwe mu bakinnyi batari bake bashobora kugurwa na ekipe ya Al Hilal, dore ko uyu n'umusore ekipe ya Chelsea yifuje kongera amasezerano ariko imusaba kugabanya umushahara arabyanga birangira atandukanye nayo. Yari intizanyo ya Manchester United muri ekipe ya Chelsea bakaba barafatanyaga kumwishyura. Al Hilal rero nyuma yo kubura Victor Osimhen irashaka kwibikaho witwa Jadon Sancho umukinnyi wahombeye cyane ekipe ya Manchester United. Zimwe muri za transfer rero wamenya nuko witwa Matheus Cunha mwarabyumvishije warusanzwe akinira ekipe ya Wolves kuri miliyoni 62 z'amapaundi zarishyuwe uyu munyabrazil ubu n'umukinnyi wa ekipe ya Manchester United. Chelsea yo yamaze kwemeza ko yaguze umukinnyi ukina asatira imbere wa ekipe ya Ipswich Town yitwa Liam Delap w'umuhanga cyane kuri miliyoni 30 z'amapaundi, akaba yari ari kwirukaho na ekipe ya Manchester United ndetse na ekipe ya Newcastle tutibagiwe Everton, ariko birangira iri rushanwa cyangwa se ukuguhanganira Liam Delap byegukanywe na ekipe ya Chelsea. Arsenal nayo yamaze kuba isezererwa n'umukinnyi hagati w'umuhanga ufite experience witwa Jorginho n'umutaliyani w'umuhanga, ubu yamaze kwerekeza mu ekipe ya Flamengo yo mu gihugu cya Brazil. Ngayo rero ayo nari naguteguriye kuri uyu munsi ari kuvugwa hirya no hino mu isi by'umwihariko na mu Rwanda. Reka ngusabe ukore subscribe kugiye cyo tubana mu biganiro byacu bya buri munsi narimo kugutegurira by'ingingo zitandukanye. Nawe ubutaha mugira ibihe byiza.